Lumipat na king digital TV. Ining panagkat na ning gobyerno ka rin sa bla, para king better viewing experience, more programming at early warning broadcast king panahon na ning emergency at disaster. King meto nga interview kang National Telecommunication Commission o NTC Deputy Commissioner Alvin Blanco, sinabi na king digital TV, mas masanting pa yung signal. Minuna ng mikadirektiba ing NTC karen TV station sa talo kikin digital transmission. At anting compliance kang government regulation, metong yung CLTV 36 karen mumunang regional stations amig migrate na kay makanining klase na ning standard na ning broadcast. 36, dati ya kasing mag-broadcast king analog. Itang lumang TV, retang lumang antena, retang mga tabapang TV reta. So, kaya katamong pa mag-shift to digital transmission, encourage tala, amuyutan tala rin kaya katamong viewers na malbena, king CLTV via digital TV. Uling kening step agawan ng CLTV 36, mas malino, mas masalada ng apanalben ng CLTV, mas masanting mo rin ng signal, ng audio quality. So, ring ang ega na ganang benefit sa reni, akwa dala ring memalen, if they would watch CLTV 36 via digital TV. At anting pa magsadyaking mega na pa-transmission, mika information dissemination yung CLTV 36 para ka rin talapanalbe. From October to December, mika 2023, mika information dissemination tamo. Tirwanan tala rin kaya katamong viewers na mag-scan, mag-auto-search, saling digital box, maintun TV sets or saling TV sets, bang kanita, karinde akit or viewing CLTV 36. Bayo'y migration na ini, makatanggap yamo naman ka ng mensaheng CLTV 36 iba't ka rin memalen, era akakiting karelang paboritong istasyon kin digital TV. Anya naman megadwang isiping CLTV 36 amam yang mas masanting nga serbisyo. Para ka rin kabalen na alipa may kapag-scan king CLTV 36 ka rin karelang digital TV box o digital TV set, malyari lang tukyan ding tutuking steps. Ing CLTV 36 ngayon ni akit dani rin kaya katamong memalan king digital TV set or digital TV box nung punta lang diyang menu, kaya ba't mong talakit ang settings, search, auto-scan, akit daning CLTV 36. So malagwa na mo ini. Bangka nita yung karelang pamanalbe, mas malino ne, mas masala. Ing signal, clear ya. Ing audio, masalese ya. At ring ang ega na ganang balita, dikil king kaya katamong probinsya, kening Pampanga, apanalbenda nung masalese through our digital transmission. Kaya Belian ang kanilaw, ako po yung kaya kayong Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.